Ibimenyetso bitandukanye byerekana yuko umubano hagati y'u Rwanda n'Ububiligi mu myaka y'1990 n'1994 utari umeze neza. Ahanini bitewe nuko iki gihugu cy'Ububiligi cyakunze kutarya indimi, kigaragaza umugambi wa leta y'u Rwanda y'icyo gihe wo kurimbura abatutsi. Genocide yakorewe abatutsi mu 1994 ikicwamo abarenga miliyoni mu minsi 100 gusa, n'umugambi wacuzwe igihe kirekire, urategurwa kandi ushyirwa mu bikorwa n'ubutegetsi bwari mu Rwanda icyo gihe bubi. Yaba ibihugu n'abantu ku giti cyabo bagaragaje uyu mugambi mu bihe bitandukanye, bashinja leta yuko irimo ikora ibishoboka byose igahembera amacakubiri. Ariko kugaragaza iyi migambi kuri za leta n'imiryango itegamiye kuri leta itandukanye, ubwo harimo na leta y'Ububiligi, nta kintu byigeze bitanga kigaragara. Ububiligi ni kimwe muri ibyo bihugu byakoze ibishoboka byose. Cyo cyanakoze amaperereza yerekana yuko haba mu gisirikare ndetse no mu basivili harimo gutegurwa Genocide, ariko Ububiligi bukamaganirwa kure, ndetse abasirikare babwo bari mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye MINUAR mu Rwanda baribasiwe. Inyandiko zitandukanye zerekana yuko ingabo z'Ababiligi zari muri MINUAR mu Rwanda zari zifite umusirikare mukuru wakurikiraniraga hafi umunsi ku wundi ibibera mu Rwanda, agakorera raporo ubuyobozi bwamwohereje. Raporo ya Sena y'Ububiligi yakozwe mu 1997 ku ruhande rw'Ububiligi muri Genocide yakorewe abatutsi. Yagaragaje ko uwari ubishinzwe witwaga Lieutenant Ness yakoze raporo 29 hagati y'itariki 19 z'ukwezi kwa mbere 1994 n'itariki 11 z'ukwezi kwa gatatu muri uwo mwaka, mbere yuko asimburwa na mugenzi we Lieutenant de Kubera. Raporo ya Sena y'Ububiligi yasomye kandi isesengura inyandiko za buri munsi zakozwe na Lieutenant Ness, avuga yuko yagiye agaragaza umunsi ku munsi ibimenyetso byerekana yuko leta y'u Rwanda y'icyo gihe yateguraga gushyira mu bikorwa umugambi wo kumaraho abatutsi. Lieutenant Ness yasobanuye yuko ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda butari bushyigikiye imishyikirano ya Arusha y'amahoro, ndetse ko yabonye n'urwandiko yahawe n'abasirikare bakuru b'ingabo z'u Rwanda rwemeza uwo murongo yuko batari bashyigikiye amasezerano ya Arusha. Aya makuru yanemejwe na Colonel Walter Balis, wari umwe mu basirikare bakuru b'ingabo z'Ububiligi bari muri MINUAR icyo gihe, mu bihamya yahaye Sena y'Ububiligi mu 1997. Yongera gushimangira nanone aya makuru mu buhamya yahaye abakusanyaga amakuru muri komisiyo yiswe Mucyo mu 2007, nabwo bigaragaza yuko Ababiligi bakoze ibishoboka byose ngo bagaragaze yuko leta ya Habyarimana icyo gihe yateguraga ubwicanyi. Ububiligi kandi bwanagaragaje uburyo interahamwe zakoraga n'ubufasha zahabwaga. Ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa kabiri mu 1994, Major Hawk wo muri serivisi rusange z'iperereza n'umutekano mu Bubiligi yakoze nanone indi raporo ya page 13 yashyikirije abayobozi bakuru batandukanye mu Bubiligi, by'umwihariko ayishyikiriza General Mertens wo mu ishami rya gisirikare ry'umwami, akaba n'umuyobozi w'ibiro bya Minisitiri w'ingabo mu Bubiligi. Muri iyo raporo avugamo mu buryo burambuye uko interahamwe zakoraga. Yatanze ingingo ku mugambi interahamwe zari zifite wo gutangiza ikorwa rya Genocide mu Rwanda, wari ugizwe n'amayeri atandukanye. Mbere na mbere ngo byari ukugaba ibitero ku basirikare b'Ababiligi bari muri MINUAR icyo gihe, kugira ngo batume batekereza kuva muri MINUAR, kugira ngo MINUAR nayo itangire gucika intege. Nanone kandi hari harimo kugaba ibitero ku batutsi no ku barwanashyaka b'amashyaka ataravugaga rumwe na leta icyo gihe. Iyi nyandiko igaragaza yuko interahamwe zari zifite ubushobozi bwo gushyira mu bikorwa uwo mugambi uko wakabaye, kubera yuko zari zifite intwaro kandi zigafashwa n'igisirikare cy'u Rwanda icyo gihe hamwe na gendarmerie, by'umwihariko umutwe w'ingabo zishinzwe kurinda umukuru w'igihugu, ngo zafashaga cyane interahamwe icyo gihe. Ububiligi bwaciriye amarenga Loni ku bwicanyi bwategurwaga mu Rwanda. Ku itariki 11 y'ukwezi kwa kabiri mu 1994, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi Willy Claes yatangarije umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Butros Ghali ko abategetsi bakuru b'u Rwanda bamwemereye yuko mu Rwanda hari ibibazo bya politike byatumaga inzego z'inzibacyuho zateganywaga n'amasezerano ya Arusha y'amahoro zitajyaho, ko kandi kudashyiraho izi nzego bizatera ubwicanyi bukomeye imbere mu gihugu.
Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Willy Claes yasabye Boutros Ghali kubwira intumwa yari hagarariye umuryango w'abibumbye mu Rwanda Jacques Roger Bobo gusaba ingabo za MINUAR kongera imicungire y'umutekano mu baturage kugira ngo abaturage baticwa. Icyakora umuryango w'abibumbye wasubije ko ubutegetsi bw'u Rwanda bugaragaza ubushake bwiza kuko ngo bwari bwemeye yuko General Dallaire yafatanya nabwo mu gusaka no gufata intwaro zari ziri mu ntera hamwe no mu baturage zaranyanyagijwemo, hanyuma bitangira kumvikana nk'aho u Rwanda rufite ubushake bwo kugarura amahoro imbere mu gihugu. Gusa nanone ibi nta hantu na hamwe bigaragara yuko byigeze bikorwa, ko iri saka ryaba ryarabaye intwaro zari mu baturage zikavanwamo. Leta ya Habyarimana yabujije amahwemo ababiligi bari bari muri MINUAR i Kigali kuko bari barimo bagaragaza ko hari umugambi mubisha wari mutegurwa n'ubutegetsi bw'u Rwanda wo kurimbura igice runaka kimwe cy'abanyarwanda. Bitewe n'ibyo Ububiligi bwatangazaga kuri leta ya Habyarimana, iki gihugu cyaribasiwe bidasanzwe, ndetse mu bitangazamakuru byo mu Rwanda nka RTLM icyo gihe igihugu cy'Ububiligi gihinduka ruvumwa. Batangira gushinja Ububiligi yuko bushaka gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Hari ingero nyinshi zigaragaza ibi ngibi. Nko ku itariki 22 y'ukwezi kwa gatatu mu 1994, George Lugiu wakoreraga radio RTLM yatangaje kuri radio ati ababiligi bashakaga gushyiraho leta y'u Rwanda iyobowe na FPR Inkotanyi igizwe n'amabandi n'abicanyi, ko kandi ambasaderi w'Ububiligi mu Rwanda yari yarateguye gukuraho ubutegetsi bwa Habyarimana. Iyo yari inkuru imwe yaciye kuri radio RTLM kandi inshuro nyinshi zitandukanye. Inkuru nk'izi ngizi zanyuzwaga kuri RTLM no kuri radio Rwanda zari mu mugambi wa Genocide wo kugira ngo ingabo z'ababiligi zive mu Rwanda, bityo MINUAR ibura abasirikare bafite ibikoresho n'ubuzobere, uko ingabo z'Ububiligi arizo zari zikomeye cyane muri MINUAR. Lugiu yahamagariraga ababiligi gukanguka no gusubira mu gihugu cyabo, akavuga yuko bidakozwe bazahura n'intambara itarimo impuhwe ndetse n'urwango rukabije. Ibyatangazwaga binyuze mu itangazamakuru, urugero nka RTLM twahoze tuvuga, byakurikiraga inama yigeze guhuza abayobozi bakuru ba MRND barimo umunyamabanga wayo mukuru Joseph Nzirorera, Vice President Edouard Karemera na Jean Pierre Habyarimana, umuhungu wa President Juvenal Habyarimana, kimwe na Robert Kajuga wayoboraga intera hamwe ku rwego rw'igihugu. Muri iyo nama bemeje gahunda yo gucengeza mu ntera hamwe amatwara yo kurwanya abasirikare b'ababiligi bari bari muri MINUAR icyo gihe. Hanatanzwe amabwiriza yuko intera hamwe zitagomba kuzongera gukurikiza amabwiriza yatanzwe n'ingabo za MINUAR z'ababiligi, ahubwo ko intera hamwe zigomba kwitegura guhangana nabo no kubangisha abaturage ku buryo bushoboka bwose. Ububiligi bwarebanaga ayingwe icyo gihe n'u Rwanda rwari ruyobowe na Habyarimana, bwari bwaratangiye kwamagana ubwicanyi bwari bwaratangiye kwaduka burimo kwibasira abanyepolitike batandukanye batavugaga rumwe n'ubutegetsi bwariho icyo gihe, ndetse no kwamagana imyitwarire ya Perezida ubwe Habyarimana kubera yuko yasaga n'ugaragaza kudashaka amasezerano yarusha. Ububiligi kandi binyuze muri ambasade yabwo mu Rwanda bwagaragaje yuko radio ya RTLM itangaza amagambo akongeza urwango, ndetse bayita radio rutwitsi, ko igamije gushishikariza abantu gutsemba igice kimwe cy'abaturage bo mu Rwanda. Urwango ababiligi bagiriwe na leta Habyarimana icyo gihe runagaragarira ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 4 mu 1994, ubwo Genocide yakorerwaga abatutsi yatangiraga mu bice bitandukanye by'igihugu, cyane cyane mu mujyi wa Kigali. Abasirikare 10 b'ababiligi barindaga Minisitiri w'Intebe Uwiringiyimana Agatha bahise bicirwa ako kanya muri Kigali mu murwa mukuru. Nubwo Ububiligi muri iyo myaka bwari bwaratangiye kwamagana ubwicanyi bwakorwaga na leta y'icyo gihe n'umugambi wayo wa Genocide, ntibinakuraho nanone yuko hari uruhare Ububiligi bufite mu muzi wa Genocide, ndetse bwanasabiye imbabazi ku mugaragaro. Uretse uruhare mu mizi rushingiye kwivangura n'irondabwoko, Ububiligi bunashinjwa kuba abasirikare babwo baratereranye ibihumbi by'abatutsi bari babahungiyeho muri Eto Kicukiro ku itariki 11 z'ukwezi kwa 4 mu 1994, bakabasiga mu maboko y'intera hamwe bikarangira bishwe. Ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 4 mu 2000, uwahoze ari Minisitiri w'Ububiligi icyo gihe Guy Verhofstadt imbere y'imbaga yasabye imbabazi mu izina ry'Ububiligi bwose, agira ati: mu izina ry'igihugu cyanjye, mu izina ry'abaturage banjye,
ndasaba imbabazi umuryango mpuzamahanga wagize uruhare rukomeye rwo kwirengagiza nkana ubushobozi buke n'andi makosa yatumye habo ibintu nk'ibi ngibi biteye umubabaro ukomeye. Ndemera uruhare rw'igihugu cyanjye, abayobozi ba politike n'ab'ingabo z'Ububiligi.